Toko ono ngā Māori kua whakaingoatia ki roto i te kapa o Pango mo te whakataetai ipu whutupōro o te ao. Toru te kau katoa ngā kaitākoro i tohua i mua tataake nei, hei kawe i ngā wawata o Aotearoa ki taua whakataetai nui. Nā, mo te roa ngāke o ngā kōrero e pāna ki ngā Māori iangi tū me era i kiri haunga, a neira a Irena Smith, kai kawe kōrero hākine kina. Irena. Kua rua ngā toki Māori e tatari ana mō tēnei rā. Kia rongo mena rānei kua eke rātau ki te taumata e whai ana e te katoa. Ko te kōrero nui pia kia rātau, mā ngā mahi i runga i te papa tākaro, te whakatau i te rangi nei, e tautoko. Israel Dag. Yeah. Ko te whānau o Israel Dag e whakanui ana i tōna urunga ki te kapa ipu o te ao. We're just so proud. I'm really happy and yeah, emotionally I'm wrapped. I'm lost for words. Yeah. Don't be like that, darling. Nā te pikinga o te ora me te kaha ki tōna hinengaro tinana hoki, I rata ia Graham Henry kia Israel Dag. And he was probably the star of the test match in Port Elizabeth in the weekend. So that speaks volumes for his head. Obviously he's a bloody good athlete, but it speaks volumes about how he can get himself into that state to play at that level in that period of time, which is amazing. Zach Guilford, Hawke's Bay, Andrew Hoare, Taranaki, Corey Jane, Wellington. Kei ngā pau muri a ngai Māori e whakaihu waka ana. We just like his work rate, his energy, his availability, especially on that little inside ball. So I just think that he's probably played with a little bit more energy than the others, a little bit more desire. So it's great, very close run thing. Koe nei te toko ono o ngā kanohi Māori kua whai wāhi atu ki te kapa mo te ipu o te ao. Ka tua Corey Flynn hei wai tikape ko te toenga he paumuri. O tira he kapa tēnei e whai ana i ngā kaitākaro tau tōhito me ngā whetū piata o te wā. I think there's a good mix there. They've got a lot of guys who have played a lot of top rugby and played a lot of winning rugby as well and have a lot of experience under their belts. Engari tērā e tahi ki hai wai marie, ko Liam Messam, Jared Hoiata me Jose Gia. I ai ki ngā kaiako no te tukinga whakamutunga ka tahi ka māroake te whiriwhiri. That Israel Dag, like to me, he was the dark horse. He was the one that probably I wasn't counting on as a selection prospect. And in many ways that's cost Jose his opportunities. It's nothing that Jose's actually done wrong. It's more the form that some of the others have put on the track. Tērā te kōrero, ko te hua mō ētahi, te mahuetanga mō ētahi atu, kua tīmata te mahi nui I konei. I nai nei ka huri te aroaro o te kapa o Pango ki te tākoro whakamutunga o te whakataetai Tri Nations. Ka tū ki Piripane, a te rāhoroi e tū mai nei, Scotty. Kia ora rā koe Irena Smith tērā e tiwi I tāmaki makaurau. Nā, ko wai atu I te tau tohito au taua hākinekina nei ia he mana wāka hei wānanga I te hanga o te kapa o Pango. Kātahi tonu nei ka whakaingoatia mai. Nō reira he mana e te matua tēnā rā koe. Tēnā koe, Scotty. Kua kōrero kē tāue engari me rongo te iwi whānui pēhe o whakaoro e pāna ki tēnei kapa kua whakaingoatia nei? Tuatahi me mihi atu ki ngā toko ono kua kuhu atu. He tika tonu ki a kuhu atu rātau. Tuarua, kai te pare kura a hau ake, kārau whakai te whakarere tana hia mai o Jose Gia, a Jared Hoiata me Liam Messam Kirahaki. Tuatahi, a Jose Gia, ko ina te tahana tanata tino tere katoa I roto I te tīma. Aka tiroke tātou te tanata kua kuhu atu ko a Toiava. Te mōkai a te kaiako e hoa, ko ia te mōkai a te kaiako. Toiava, mai rāno. E pai no ki au te mōkai nari kia tā kia pai anō, kia tere anō ki te oma. Hakoa he pai atu awi te pai nari, kai a Jose kia nā wai reihi hoiho. Ko tērā, ko Jared Hoiata, kāro atau kia he hai puru atau Anthony Borovic, kai te ahua wharatonu tērā, kā mutu kā rano I a ta tākaro tikanoa, kāre he mangaru I roto I te tīma o nā opano, ki toku titiru atu. Pēnei puru atau Jared Hoiata, tērā pia kāhua raru ia nā wiwi, te tuarua. Tuatoru ki a Liam Messam, a kāra hātu ki ai. E toru taua ia e maua nei te poraka pano. Ko Victor Vito, kua tanuhia tērā tūrana,
te kaumārima meneti noi hoi ai prena. Ka pātai koe, heha te whakapapa, heha te tikana i tohu ai ko Victor Vito. Ahakua he pai a Victor Vito i te pai, enari ki te roko ki a Liam Messam, he tangata kaha ki te whaihari roto i nā wahi kiki, he mahi māhuna. Nā rira kai te tani atau ki wena tokotoru. He tino rite o tāua whakaro e pāna ki tēnei kapa, engari, ko tēnei rānei te kapa kātoa i roto i tēnei whakataitai haere ake nei? Ki te tika nā koikoi, me te kumonei kā tika, ka whakaia hau, ka tae rātau tēki ki te taumata i tēnei tauskari. E kore raru i a Hitaraira. Kua hua, tīta hau ki te tautoko i a Hitaraira, ai nei, te mea tokotoru ngā Māori i panai atu i te kapa i te rānei. Ai, koenei tāu koe kia kene he parekura. Nā rira, kai te kanana tunu ka kuhatu kua Hitaraira ki roto i te whakamutuna i tēnei tau. Tētahi ahuatanga e hari koa i te ngākau ko te whakauru ngātu Israel Dag nera. I ki te marika tātou i ana pūkenga mutunga kore i ngā rangi whakatānei. E ki ana te korore hingātu he tētea kura, arama he tētea kura. Nā rira, ko nā tētea kura kua rāke, anei ko Israel Dag, ko Zach Guilford, Corey Jane. Nāri ko te pātai ke, kua tatapea te tōtera kia Mills Muliaina, ko ita tanata he whakaki atu i tana haipakanāti kia. Te kore ko Israel Dag, kai reira tonu a Corey Jane. Nā reira, ko te pai o tēnei tīma, meki, ko te pai o tēnei tīma, ka tae rātou te whakakiki haere i nā pokorua ka wharamana teta. Ki te whara Daniel Carter, piriwepu. Kaua ko Colin Slade. Colin Slade, korera wai whakaia Colin Slade. Kia ora rawa atu koe he mana ka pai. Tēnā koe. Tēnā pai rawa atu.